Dag sê dankie en welkom by nog 'n propvol opwindende uitsending van Kets Kompas. My naam is Okito Greik. Vandag is Woensdag die 25ste Februarie 2026. Kort hierna sal ek en Annemarie de Tooy die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie, dis nou môre se nuus met julle bespreek. Bietjie later sal ons die nuutste uitvind oor die slangpark daar op Swakopmund en ons maak ook 'n draai met jong entrepreneurs hier in Namibië wat 'n sukses toon. Maar bly by ons, hier is nog baie vir u om te geniet. Baie dankie en sien u nou net weer. Peptides speel 'n belangrike rol in die herstel van weefsel, hoofsaaklik deur die produksie van kollageen te stimuleer en wat op sy beurt weer noodsaaklik is vir die genesing van wonde. Weefselgenesende peptiede ondersteun senings, ligamente, spiere, been asook die spysversteringskanaal. Dit stimuleer ook die herstel van selle, verbeter nuwe bloedvatvorming en kollageensintese vir die herbou van beskadigde strukture. Die peptiede verbeter sirkulasie wat bereik word deur stikstofoksiedpaaie na beseerde areas te verbeter. Dit verminder ook inflammasie en beskerm selle en die liggaam teen oksidatiewe stres, terwyl dit die regenerasie van weefsel ondersteun en ook pyn bestuur. In die herstel van spiere help peptiede om na oefening die insulienagtige groeifaktor 1 of dan IGF-1 te stimuleer. Hierdie hormoon is noodsaaklik vir die aktivering van nuwe spierselle en om ook beskadigde weefsel te help herstel en te versterk. Welkom terug en hier in die ateljee met my Annemarie de Tooy om te praat oor môre se nuus. Hoe gaan dit, Annemarie? Dit gaan goed, dankie met my en met jou ook toe. Goed, dankie. Daar is 'n storie in die koerant Môre in Republikein wat Aurelio Afrikaner geskryf het wat eintlik vir my 'n bietjie meer hoop bied. Dit gaan oor die geslagsgelykheid ministerie wat kragte saamspan met die nasionale jeugdiens. En hulle het 'n program ontwikkel, opleidingsprogram waardeur 80 spraatkinders op die oomblik opleiding kry om hulle te help om terug in die samelewing te kan kom. Dink jy nie dis wonderlik nie? Ja, dit is vir my so mooi dat jy sê hulle help hulle om weer saam in die samelewing in te kom, om te integreer daarso. Ja. Want ek dink dit is iets wat vir baie mense baie moeilik is. Dit is. Want ek dink jy verloor soveel van jou waarde en jou selfvertroue in die tyd wat jy op die straat spandeer. En ek kan regtig nie praat nie, want dis nie my ervaring nie, gelukkig ek's baie bevoorreg. Ja. Maar ek kan nie dink hoe moeilik dit moet wees om weer daai waarde in jouself te vind nie. So ek is baie bly hulle bied hulp met daai integrasie, eerder as om net byvoorbeeld geld in die hand te stop en te sê daar gaan jy, want om die geld te maak is nie die moeilike deel nie, dis om jouself weer deel van die samelewing en deel van 'n produktiewe samelewing te maak. So ek dink dit is ongelooflik. Wat my so hoopvol maak is dat ons regering uiteindelik iets prakties doen. Jy weet, hierdie probleem kom al so lank aan. En in die verlede, ek onthou in COVID se tyd was al die mense wat op straat is saamgebring en tydelike behuising gegee. Daar agter in Karatura is daar 'n perseel, maar hulle is amper daar vergeet. Jy weet, net daar gesit en gelos en vergeet, Ja, en dit het my so hartseer gemaak, maar die program wat nou spesifiek gemik is op straatkinders, ek dink dit is 'n positiewe stap in die regte rigting en ek gee my regering pleintjie daarvoor. Ja, ek dink ook daar's baie thought put into it. Dis nie net 'n ding van ons bou nou 'n huis en daar gaan jy nie. Ek dink regtig die manier hoe hulle daaroor gedink het en hoe hulle die proses benader, gee vir my ook daai selfe hoop en ek dink ook ons kan die regering 'n klop op die skouer gee daarvoor. En boonop ek dink die opleiding wat hulle gee, dit behels nou dissipline, dit behels praktiese vaardighede. Dit is die dinge wat 'n mens benodig om jouself terug te bring
na die samelewing toe. En om jouself weer op te bou. Ja, presies. Jy het ook 'n storie geskryf wat môre se koerant is. Ja, so daar is 'n vrou, haar naam is Faith. Sy is die uitvoerende beampte van Faith's Creations. En ek en sy ken mekaar deur die laasjaar se Gender-Based Violence 15 Minutes of Silence wat ons saam gedoen het. En sy het toe na my toe gekom en met my gepraat oor haar inisiatief wat sy nou begin het. En dit gaan oor maandstonde opleiding vir jong dames tussen 11 en 14 jaar oud. Nou, ek weet jy gaan nie baie hiervan weet nie, maar tussen 11 en 14 jaar oud is 'n verskriklike moeilike ouderdom vir jong meisies, want dit kom, jou maandstonde gebeur en jy weet nie noodwendig altyd hoe om dit te hanteer, wat om daarmee te doen nie, en dan ongelukkig met die hoë werkloosheidssyfers wat ons in die land het en so is daar natuurlik baie armoede ook. So baie meisies kan nie bekostig om daai sanitêre produkte vir hulle self te kry nie. En wat Faith beoog om te doen deur haar inisiatief is om eerstens daai produkte in te samel om vir jong meisies te gee wat dit nie kan bekostig nie en bo en behalwe dit ook werkswinkels aan te bied om vir die meisies te leer hoe om emosioneel daarmee te deel, hoe om fisies daarmee te deel en dan net hoe om nie jou confidence te verloor in daai situasie nie, want dit is iets waarmee baie meisies en vrouens tot in hulle ouer dae nog sukkel, is daai, hoe voel ek nie skaam hieroor nie, want dit is nie iets waaroor jy hoef skaam te voel nie, ek meen, dit gebeur met ons almal, en ek dink dit is so 'n mooi inisiatief, net om vir die jong meisies net 'n kans te gee ook, want daar's baie jong meisies wat hulle hele lewe gaan en dink daar's iets fout met hulle, want hulle het nooit die regte opvoeding gehad daaroor nie. So ja, Faith se projek lê my nogal na in die hart, want dit voel net vir my dit is iets wat so belangrik is. Want ek het my ma gehad om my daardeur te dra, maar ook nie almal het daai mamma figuur om hulle daardeur te dra nie. So ek wil net vir Faith sê, baie dankie vir wat jy doen en dat sy daai mamma figuur is vir so baie meisies wat dit nie het nie. Ek sal ook saamstem, ek is 'n pa van 'n dogtertjie en ek sal baie dankbaar wees as haar selfvertroue nie struikelblokke moet ervaar nie. So, Daar is ook 'n storie, nog 'n storie deur Aurelia, sy is iemand wat baie skryf. Regtig. En sy vertel ons daarvan miljoene wat Ultimate Safaris by die konine ingepomp het. Ja, so Ultimate Safaris het laas jaar in 2025 18 miljoen Namibiese dollar in die Kunene streek ingesit om ontwikkeling vir die omgewing en behuising en so te bevorder. Hulle het ongelukkig 'n paar struikelblokke ervaar. Ons het nou so 'n bietjie gesels oor van die mynbou struikelblokke, ek kan nie die presiese woord onthou nie. Is dit waarna jy vernoem het? Ja, so hulle het 'n paar struikelblokke ervaar met die mynboubedryf daarso en ek en jy het so 'n bietjie daarin gegaan, maar so 'n ongelooflike ook inisiatief wat hulle hardloop en ek dink dit is so mooi dat ons op Kletskompas vandag 3 stories van hoop het en 3 stories van mense het wat ander mense probeer opbou. En boonbehalwe die 18 miljoen wat hulle in Kunene belê het, is daar, hulle het op hierdie stadium, ek dink ek het hulle gesê 140 mense landwyd wat hulle aangestel het, waarvan 50 in die Kunene sit. Wonderlik. So net om daai werkloosheid ook bietjie te probeer bekamp. Dis erg in Kunene, Ja, en hulle sê natuurlik nou dat hulle half oor die ergste is met die mynboubedryf waarmee hulle gesukkel het en so dink hulle kan dit tot verdriedubbel. Wow. Die syfers van mense wat hulle daar aangestel het en dit is so mooi wêreld. So ek kan net dink wat hulle daar kan doen en dan natuurlik Ultimate Safaris ook baie in die conservation betrokke. Ek weet veral met ons woestyn aangepaste leeu's. Hulle het verskriklike baie geld in daai navorsing ook ingestoot en ja, net weer eens kind of doing their part to make Namibia better, as ek nou die Engels kan gebruik. Wonderlik, ja. En dit wys ook die feit dat ons hierdie 3 stories kan dra vandag, dat as jy soek vir die goedheid in die lewe, dan sal jy meer kry. Ja, is nie altyd net swaar en negatief en hartseer nie. Maar baie dankie Anna-Marie. Dankie ook. En baie dankie julle. Asseblief gryp jou eie kopie van Republikein en lees self, want daar is nog baie meer nuus daarin. Bly by ons, ons is nou net weer terug en ons kyk nog vorentoe na môre se weer voor ons bietjie uitvind oor die slangpark op Swakopmund en natuurlik nog 'n voorbeeld van entrepreneurs wat suksesvol is, jong entrepreneurs, wat ons nodig het hier in Namibia. Ja, dis 'n echt Namibiese inisiatief.
Ons reis op die hardloop van Afrika en vertel stories van mense en hul dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak van Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa Woensdae om 20:30 op NTV, oneup2.com, asook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaanse YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Aitsa, en op die lekker noot, kom ons kyk na die weervoorspelling dis nou vir Donderdag 26 Februarie 2026. Kom ons vind uit of daar nog bietjie reënwolkies vir ons afwag. Daar sien ons op Katima Malilo, daar is reën wat ons verwag. Ons verwag die temperatuur sal van 19 tot 29 grade wees, dis vir môre. Rondo vanaf 17 tot 29 grade gedeeltelik bewolk. Oshakati 19 tot 25 grade ook gedeeltelik bewolk. Ruakana vanaf 18 tot 26 grade verwag. Tsumeb verwag ons reën en temperatuur vanaf 17 tot 27 grade. Omaruru vanaf 13 tot op 29 grade gedeeltelik bewolk daar. Hier in Windhoek vanaf 13 tot op 26 grade ook gedeeltelik bewolk. Gobabis kry blykbaar hopelik môre reën en die temperatuur daar sal wees vanaf 17 tot op 28 grade. Dis dan môre Donderdag 26 Februarie. Verder verwag ons ook op Henties Bay vanaf 18 tot op 23 grade, swak op Moon vanaf 18 tot op 19. Walvis verwag ons sonskyn vanaf 18 tot op 23 grade. Rehoboth in die binneland verwag ons sonskyn vanaf 13 tot op 29 grade. Mariental in die suide vanaf 17 tot op 29 grade. Keetmans ook vanaf 16 tot op 27 grade. Loudrich vanaf 16 tot op 24 grade. Arnos vanaf 17 tot op 29 grade. Oranjemund verwag ons vanaf 15 tot op 25 grade en al 5 daai laaste dorpies is net sonskyn. Dis dan vir môre. Reg so, ons sluit ook daar by Irongo Talk aan, waar Adam Hartman 'n onderhoud gevoer het met Stretch en Angela Kombrink. Hulle is van die Swakopmund Slangpark en ons hoor wat is die toekoms daar vir die geliefkoeste slangpark by die kus. Oh, yeah, the Snake Park, tell us what's happening because we're now in 2026. People are expecting you to move and so update us. Okay, update is we're supposed to move, definitely we have to move. As you can hear in the background, there's just a lot of construction going on and this building will soon be demolished. The unfortunate thing is that we have to stop our operation in Swakopmund and translocate elsewhere. We have been trying for the last 6 months to find a place here to establish ourselves in Swakopmund. But beginning of January, I just said to Angela, this is it, we have to look for alternative arrangements. And unfortunately, we can't find anything in Swakopmund. We've tried. So yeah, unfortunately, if a miracle doesn't happen by the middle of March, then we have to close down in Swakopmund. But, you know, the whole Snake Park concept, what's going to happen with that? Right, we are translocating to Mount Etu. Okay. Mount Etu Game Ranch near Kalkveld, Chivrongo area. And we'll continue there in the same format as we do here. Okay. Yeah. So how do you feel about all this? Oh, I'm very sad because already we have to turn schools away. You know, they're booking, normally this time of year, they book for September, October. Last year we had 6,000 learners for the year, 800 school teachers. And yeah, so for schools and learners, it's not going to happen anymore. For the general public in Namibia, it's not going to happen because although Mount Etu takes day visitors, we obviously won't be that accessible from the or to the general public.
So it's very sad after 31 years that we have to close our doors in Swakopmund because of that. Yeah. And it's the last of the family entertainment areas, you know. Apart from that, last year we trained 217 people right throughout Namibia. Wow. So Yeah. hopefully we can continue with that. You know, the training we can continue with, the television work we can continue with. Yeah. But yeah, unfortunately, Is there a final appeal though? I mean, like you said, a miracle can still happen. So is there a final appeal? Maybe to businesses or anything to keep us in Swakopmund. We Yeah. appreciate it. Yeah. Yeah. Absolutely. But it has to come soon, you know. Yeah. We've been it's just been crisis management for the last year. really? Oh, we have 69 reptiles, snakes, lizards, tortoises. Many of them have been rescued. Oh, absolutely. All Yeah. of them. Well, yeah, basically all of them. Yeah. We rescue animals, definitely. And yeah, and it's, yeah, that's where we're at. Just finally, a move like this, is it a specialized move? Will it, you know? And the magnitude of it is Yeah. amazing because you have to move everything in one go. Yeah. You know, you can't move drips and drabs. So, well, I'll have to come in with a container, load everything, cages and snakes. Yeah. Probably travel during the night, the coolest time of day. Yeah. Get it to Mount Echu and then be there the next day, set up cages and put the snakes directly into the cages, you know, so without boxing them for a week or so. You know, Yeah. 48 hours maximum for them in the box. Yeah, And but it's tough, you know. It's tough on the animals. It's tough on us. The stress level is incredible. I don't sleep too well, as you can imagine. Yeah. Angela, what type of a blow is this to Swakop and to science in Swakop? It's sad for Swakop. It's very, very sad for Swakop. But I would like to say thank you to the family at Mount Echu for welcoming us, firstly offering us a place and welcoming us there, because it makes a huge difference. Yeah. Just to have that support. We say thank you to all the support we've had from the people of Swakop, which has been massive. We'd like to have 3 open days, the 10th, 11th and 12th of March with free entry, so anybody can come. We're open between 9 and 5 every day. And we'd love to see as many people as possible. Okay. Ja, nee, dit is half hartseer, maar okay, Mount Echu is daarom een van Namibië se oudste en baie historiese oorde. Dit is pragtig daar, so hulle sal mooi daarin pas, maar so Stretch ook daar self sê, dit sal moeiliker wees vir die groepies leerlinge om te gaan besoek. Op 'n vroliker noot kan ons aansluit by Festus Hamukoya. Hy is van Zero to Property, 'n besigheid wat hy en sy jong vernoot gestig het, en ons luister na hulle suksesstorie, hulle voorbeeld vir jong entrepreneurs en hoe dit kan gedoen word. Kom ons kyk saam. In Namibia, my name is Festus Hamukoya and this is my story. So me and Simon met during my final year of grade 12 at Hans Daniel Namhia Secondary School. We are both in Matric, so we are in camping during that time where we were discussing about different business ideas we could go into in the future. So we both had dreams to become businessmen, we just didn't know how. So we were talking about different, we were talking about logistics, we were talking about different things we can go into in the future. So we stayed in touch for all those years, became close friends. Then during our recent years, this is where we discussed about starting our own company. So True Property and Construction. Well, I wanted to start a business idea, but I didn't know how and I didn't know what. Initially, I wanted to go into construction, but I didn't have the funds to go into construction, so I opted for a cheaper option. I started doing more investigation, started looking into more things, started asking for more advice, but the more I did, the more I became clueless. So I hopped on the internet, started putting in different things on the internet. I started doing research in other countries and what they are doing. I bumped into some few ideas, interesting ones, but once took out for me. I bumped into a special machine, which caught my interest, and I checked in our market and I saw that
there's nothing like this in our market, and this could be a very good change for Namibia, and for us to hope onto and show that the world is advancing into technology now, and these are the new ways we can opt to fasten our processes. So the S-Spray machine came to my mind, and I saw it, and it was being efficient. So I introduced to my business partner, Salman Abadi. We looked at it, we did our calculations, we did our researches, we spoke about it more, and we decided to go into it. And that's how it came about. I'm currently pursuing my bachelor's in business administration at Stadio. This journey started back in primary, where I started my primary at Ondangwa Prof Pre-Primary School, from grade 1, from pre-primary to grade 4. Then I moved to Heroes, from Heroes Private School from grade 5 to grade 7, before heading to high school, grade 8 to grade 11, then moving to Haas Daniel for my final year, grade 12. This is where I met Simon Abadi, my business partner, and the co-founder of 02 Property and Construction. So why choose 02 Property and Construction? Our results talk for themselves. We are very fast and efficient. We cover more ground in a very short period of time, and we are able to give you excellent results. And we value our customers very deeply, and we want to grow our brand, not just for the nation, but also one day to go abroad. So we give our customers what they need, and we ensure we leave a beautiful client review. My partner, Salman Abadi, is born and raised in Ondangwa, a young and motivated boy. 02 Property and Construction is a professional hair spraying business that does interior and exterior paintings. We do retouches and repaints from complexes to buildings, to tennis courts, to courts. Anything that regards being painted, we do that at a faster pace, precisely and efficiently, at a very affordable price. We have faced some challenges during this process of us growing. Number one has been funding. It's been a bit hard because there are some projects where we require to fund ourselves, or where we find ourselves we need to buy more things for the company. So that has been one of our problems. Number two, equipment. You find yourself working with a double story, and we need ladders or something higher to put us on higher ground. That's been a stretch because we always end up hiring more equipment, and we are working on buying our own equipment as we go on. Number three is a brand awareness. We have been trying to get our brand out there, so it's been a stretch. That's why we opt for social media. That has been working efficiently for us now, but it's been one of our challenges during the first months. We have started with our company, but as time is going on, we are working good on it. So far, we have worked with the likes of content creators like Mulongo Hipinge for advertising purposes, businessmen like Lares Investments. We have worked on some projects of this, and we have also painted different houses in the north and as well as Windhoek. So that has been one of our achievements so far, and we are grateful. And there are more projects along around Namibia that we are going to work on. What is our vision? We aim for 02 Property and Construction to become the major spraying company in Namibia. We want to offer more employment to the youth and more people, and we want to open up more offices around Namibia, give people the reach to get in contact with us, so we can help make their spaces more beautiful and give it more color. We aim to paint Namibia and grow. Thank you very much for giving me this space to talk about my story and talk to the youth. I aim to see more young entrepreneurs coming into the space and to show people that we just don't follow, but we are also able to lead. Thank you very much, and I appreciate you guys for listening and hearing me out today. My name is Festus Zamoyena, the co-founder of 02 Property and Construction. Ja nee, dit wys net skooldrome kan waar word. So gaan soek jou eie geleenthede, gryp hulle vas en hou vas en hou vas. Maar met dit is ons aan die einde van nog 'n propvolle Klets Kompas. Ons wens julle alle voorspoed toe. Sluit weer môre aan by ons aan en tot dan, totsiens.